ngasisu Manipur top channel gi maikei gi myam da sana lebak ki mapau share to jagi myam sana lebak ki mapau share to do kusilagle ngasidi Nepram Krishna Mohan ngasigi sana lebak ki mapau content lo khosarka na myam da share to jagi myam loi phokta minasi ningsing la ida thongjin da lek khibadu candle than khibadu sahi ama haibisi khangaude mamang sahi English ingani kun gi April tha da thengna khiba u khiba kaya mathang mathang ningsing lai Lebak sin matungna numidang pung mapanda minute mapan electric may mutalaga candle pai duna thongjin da lep khibada aikhogi minister phaw yaw khibani numit adu April mangani ngasidi sahi ama sapsana mapung phare matam adu da state asigi oina COVID-19 positive case amakhak lairamba adusu recover tawduna negative ta khibagi nungaiba phawna khibani adugidama Jenims da lupa lakh kuntraga manga mana oina piragani haina chief minister na lauthoki covid lanthengi damak MP member of parliament singi thagi tolopsa da kuntra hantananaba aduga MP local area development fund sahi ani suspension da thamlaba India gi president ordinance ama April 3 ta pikhibani miyamna sagotrabadi covid-19 muthatpa oithokloi haina su prime minister Narendra Modi na haikibadu laiki pukham thinduna mai muthatuna phana yamna laurabasu siningdaba naningdaba kaubani miyamna sagotnarabasu India gi oina haujuk phawbada positive case crore amaga lakh punga mapan lising maudraga ni thoi henkre miyoi la amaga lising humpuga mariga samaga tara sikre phagatpagi sangna sada maudraga humdoiga point kuntraga tarukni haina Union Health Ministry gi data matung ina media na report tokre Manipur state ki oina su sahi ama sida positive case lising kunga mapanga point samriga taraga manga thengnakre miyoi sahumga humdraga mari sikre aduga phagatpagi sang sada maudraga nipanga point yankhaiga ni thoini haina report tawri hena amuk lusilaglibadi hauzik COVID-19 gi ani suba web na safukanna haijilaglibasini ahanba web tagi ani suba web asina safukan be heli haina akhang ahi singna hairibanina hanadagi hena kanba section tharang lokhatpa horakli center amasum state government na anau SOP kya thokre thokli laina laisat asidagi ngak thoknanaba hida kap thokpagi akanba khongjang chu sathari adubo miyamna sogotpagi mamidi masing marang na uri masi karigino thidoklaga khanna minaba tangai fadre haina lawi leba asina covid ka lanthengnaba haurakpa matamda Press Club of India amasum Editors Guild India ECI na mamang saigi April 3 da haikibadi media gi masin mensilaga laisat asi thengnaba ngamloi haibisini ECI na haikibada laibak amatana media da athingma thamjinduna laisat asi thengnanaba hotnaba laite haibisi India government na khangpham thoi aduga Press Club of India na COVID-19 gi matang na government ki official oiba paukta media na phongadabani haibisi maram sade yaba ngamloi Supreme Court na media gi thabak thoramda ayetpa apanma piba sumde su haiki mamang sahi gi April 3 ta kalam asimakta da COVID-19 virus media law su loire san su loire haidu tarakadori bazala haina sanalai baki mapausen ki kari karam taukhraба jatno haibadi khangde adubo ngasidi ahanba web mapung phana lakshin mangamle vaccine puthokle paksana kapthokpa hore kapthokpiu hairabasu anisuba web ki saphudagi ngakthoknaba thaurang lakholiba asisu tarai ne hekta khandokpadi sumloi adubo laus lore sansu lore haibaduma thoklare asida sunate COVID-19 lantheng marakta political goeba lantheng su adumak to na tinana satminari Minister amagi phamhang duna lairakpa tha taruk helakle minister oining mangaktani adumainama tha taruk lom sek mok launa khidaba asimasu politics ki kanglon oirambasu yai natragana awangwa thaki yathang oirambasu yai haujing makti minister gi pham ani hangle government asisu sahi mari mapung phakre salibe sahi asi election year board ki sahi ni haina launari mamang tha March taraga mangada pangthokiba thoramda chief minister N Birena project sahumga taraga mathoi sangaki tungan department kungani gi makhada lupa crore lising amaga maudraga taruka point 0 ga manga sangna pakhatpani asida sunatana numit aduda department nipan gi makhada
पुन्न लुपा करोड़ सनीगा हुमद्रागा निपानगा पॉइंट हुमद्रागा तरेट रोमगी प्रोजेक्ट कुंथ्रागा मापनगी उरोक इयुमसु तमखिबनी प्रोजेक्ट हाइबगी वातनी लुपा लाख कुंथ्रा रोम संगबा वन टॉप सेंटर टॉयलेट ब्लॉक क्लासरूम अनि साबा फावबा यावरी गवर्नमेंट की तफोम थोप नियम की याइफनब तौबदा प्रोजेक्ट ओइगेरा स्कीम ओइगेरा तौरिबसिंग असिदी यामना सिंथानिंगाइनि तौइगुमुंसुंग प्रोपेगंडना पुनमक मिट थगनगनी हाइबसिदी सुमगदब मांडे MLA दगी डिस्क्वालीफाइड तौखरबा TH श्याम कुमार मिनिस्टर ओइरिंगैदा पाइरंबा फम पुनमक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजर जोय कुमार ममांग सही एप्रिल 4 दा सिनकी अदुगा अमुक पॉलिटिकल क्राइसिस न मरम ओइरगा नुमित मंगानिगी मतुंग एप्रिल 4 दा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गी पॉपुलियो पुनमक लाथोखी सुजा काबा मार्क सप्लाई तोरंबगी वाथोक लाखी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन FIR 3 क्लोज 4 2020 रजिस्टर तौदुना सब स्टैंडर्ड ओइबा मार्क्स लिसिंग गसनिग यंखै N95 साबा मार्क सैंपल सामरो खोंगटखी क्वालिटी याउदबा सुजा काबा मार्क सप्लाई तोरंबगी मतंग येंगसिंदुना लोखटफम थोकपा अकनबे एक्शन लोखटकनी हाइना चीफ मिनिस्टर लाथोखी गवर्नमेंट असिना करी एक्शन लौरकदगी हाइबदु ngasi फाव मियामना ngairi सही अमदि फरक लबनी सही मरी मपुंग फारब गवर्नमेंट असिना तौखिबा तौगनी हाइना सेंटर अमदि स्टेट की लुसिंगबसिंगना लाउथोखिबा प्रोजेक्ट हाइगदरा स्कीम हाइगदरा नॉर्मल डिपार्टमेंटल वर्क हाइगदरा ओनथोकना यामख्रे योजना अभियान मक्तदा सहूम की मथक लेरमगने पुनमसी इलेक्शन ईयर असिदा निंगथीना नैना होबा मसुम गवर्नमेंट की थौदा पुरीबसिंगना खंगनबा हाइबसि तंगाय फदब ओइरे पंगमुक्त मुक्पा पंगलाउद लाउथोकपा खदांग थदबनदी कनरोय मीना सीबना सिंदा साना सीबना खुंगुलदा हाइबदु मतम पुनमक्ता निंगसिनबा मथौ तारे हैनसु कंटेंट्स न मखाताना फोंदोरेदुग मैमगिसु वखलोन सोय सोयदना कमेंट बॉक्स शेयर तौबिरमो हाइना चैनल सिगी मेकेरिगिसु मैम दा रिक्वेस्ट तौजरमसुम लुसिलाकोइना मैम ngसागी अयुकी पाउक्सी सिंगिदगी खोंगाचरकन मैम दा शेयर तौबसु यावखरबने तबदो अमुक हना अरुबा पावमु ओइबना मैम दा अमुक हना हपसगी मैम तमिनसी अमसुम चैनल सिगी मेकेरिगी थमनिंगलिबो वफमदि मणिपुर कोविड-19 की अदुकी मतिक अकनब सिक्सिन थरंग लखोले हाइबसिनी मैम दा शेयर तौजरके लेहौ हौदुना OPD दा लायेंग लाप खुदिंग कोविड टेस्ट तौननब खनख्रे अकनब यथंगनि मैम ताउथरकलिबसि लैंगा के अमदि लैनाय हेल्थ केयर सेंटर सिंग लेहौ हौदुना OPD दा लायेंग लाप अनाब खुदिंग कोविड-19 टेस्ट तौननब खनख्रे हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना थोकिबा मेमोरेंडम अमना हाय लेबा असिदा कोविड-19 की केस मसिंग हेंगलकपा असिगी येंगलगा पब्लिक अमदी प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर सिंगदा लेहौ हौबगी कंप्लेन लेबा अनाबसिंगना OPD दा लायेंगबा लाकपर सुंसोय सोयदना कोविड-19 की टेस्ट तौहनगदबनी वाफम असि खुदक्तगी थबक ओइना पांगथोकदबनी हाइनसु मेमोरेंडम अदुदा पल्ली अदो मैम हजिक ओइनदि मैम पाउस मतंग असे लुसिनजरगे दो अनोबि पोलेगदि सोयसोदना अपडेट पिजरगे दो मरकथना मैम दा सोयसोदना मैम आर्ग्युएबा खनबा कंटेंट अमसु शेयर तौजरके मैम दु फुंगा मिनरसेन चैनल सिगी मेकेडिग हाइजरी एंड थैंक यू।